واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Somanya me ngene wobote beke nyoma kepa beke mi ye nyoni ji Dhul-Hijja nyomi ya islami kaja beni bala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam e kaselo ke son lo ame fi hijra kaja Makka kati Madina ngene islam ena afia pe o hejo ke nyoma ejo ndi 1440 years efe pepe ke Christopher ano alo jembia no mene amenonye dona kano 16th na kano nyoma ke ekpa ye nyoni ji August nyomi ameno na afia akpe nyo ke nyoma ke ne oniji 2019 ogmene 16th August 2019 wabacha wani kase monu wakasiyo ye hadith anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ya makaranta anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jamaa Qur'ani ke hadithi kasemo noni pe ni ke mo ya kunili ke hijolemi ya jenemi ke wasana gbilenu ni wanya wakane Qur'ani hon ke sunna ni ke hadithi ni wa banu shi pepepe jawabi kenklen biye ni amete kenklen makaranta ke te ine me shi ni ji as-salaf as-salih ولولا ويا حديث كنكلن الإمام بخاري رحمه الله تعالى إكبا حديث كنكلن جي إنما الأعمال بالنيات إكبا أولو من جي جامع الصحيح نو تولى من كي الصحيح البخاري إمام النووي لو ني يجمع أولو نجي 40 النووي لو كنكلن حديث نيكبا نكنكي حديث نيبا حديث سيدنا عمر بن الخطاب نجي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى حديث ني يكنكو wa twi hisamo hi wa dwemo hisamo eja ke ene no junu twi ke dwemo no junu na ke ja nyumbo wa hadith kenklen hadith en wi kenko dwemo hisamo ni yinto hisamo ni yinto hu e ya twi mi dana agbene dwemo no shishi no jina nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam e ke ake innamal a'malu binniyati no chuma ko be feja yinto yahi wa innama likulli imri'in ma nawa ne je clara kashi ade sanbenu koni ibana fenoni etoyi ake bana kashi na gbe na nabi sallallahu alaihi wasallam ke mo fiamo ne feyi akashi iba fangbe efe hijra ke jamaka kan ba Madina ya nyumbo ke gbalo hewo ya nyumbo ke gbalo ke ba nyumbo ke ngo ke gbalo ngo nyumbo ba jola ke lela ke efe nani ke ba nyumbo ngo ke gbalo ngo shike fe ejele alo yoko ne ta one pe hewo nwo ba shile ke yoe ke jile wo kana wie moy ni le imam an-Nawawi den che e wie shishi ke ba shi ne ke ke shi fa in qila hal min al-afdal al-ibada ma'a al-khawf aw ma'a ar-raja e ke o janungo ya nyungo jamo mi tenu ni chi fefe ani noni o jale because o shele gbeye alo noni o jale because o sumole agbene biamino o janyumo ani noni biamino o jale yo trimi enyumo sumo he wo jale aka sumole nyumo esani alo ya biamini o shelegbe no ani o jale tenu ni chi fefe anokwale aji neken diwe mo ne je wiye mo na ajamini because enyumo gbe she mo nyumo kai she ametioshi khawfan ametioshi na majami ya minyungo ngbe shemwewo wala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin nekachi amegbe nyeshi aminyungo gbe onyungo gbe shemo minini nyungo jamoni na kana obi amino janyungo sani o shelegbe minhumi ebi amini mini osumole mana ke chika bibo ne ke ma ke shi ewi mo yanso mo sana ayo na ke qila ake akashi qala al-Ghazali imam Ghazali ke imam Ghazali jimu no wi se sani ake
si jemi e abote hawmo ke na agba mi ye aqida mi ke e manhaj mi ke suluk mi shi na agbe mi ahu e alhamdulillah e ko sebe mi ne agbo e anake efua sahihul bukhari ye chichi ne ke go bi amini e gbawolo ni e ken cheme tuese ye e wol ne ma ken klemi ke woji ko mene ngani di ihya ulumuddin e ke jabi bo imam ghazali akya ke shi ke ma ke al ibadatu ma'a ar-raja'i afdal ke o janu mo because of egbe se mo nojino ni chief fe ni o sumole esumo e wo jale nojino ni chief fe shi to be ni ke agbala mi bia mi no janu wo san no ye egbe se mo ni o sumole hu لأن الرجاء يورث المحبة because ake moko etaw mo na no ujale alo ofie ko ye no ewo eje sumo na no ni ofio wal khawf yurithu al qanut shika o shemo ko gbeye e shijika gbini gbe shemo beje ndon o ba fose shi sumo le e chano ken ya nanu وهذه الأقسام الثلاثة في الحق المخلصين مالان كنا بفان بيته كهم مني أمنتونا أمتشو أمتشيمي كهم نمو جامو كهم نمو بيشمو كهم نامتشو أمتشيه نبيتني وعلم أن الإخلاص قد تعرض له آفات العجب وانا ولا يكشي أتشيمي نشموني أكين جانو مو إك على عجب تشا على عجب نجي بمني أو جانو مو أو ناكشي أو فين مو يجونكو en ke nyumono ya hale alos beno dumoshie de nche no fika solemo sole alo ha zaka o na ke boele zaka no hale ke je bo se mkobe ku e boele champion jibo bia mi no jani ngono na yo twi mi ake champion jibo o filo na ka yo twi mi e malam ke fa man a'jaba bi amalihi habita amaluhu mo fia mo ne ba jani ngbo ke na kan champion ye twi mi e ne na ke shin le champion ji le twi mi e efe wazi bia me ne efe wazi na ke ko champion ji le twi bia me ne efe ne ke no ne enu chumo efitele wakadhalika man istakbara habita amaluhu mo fia mo ne ba wo eheno enu chumo hu no efe me ni efite o kenkle ni wo ya o twi mi nchu here sane ogie eno wo mo kemini yemi ke miji yemi ni o no he ينمو جامونو فيومي ولا حال الثاني سنجي ينونو أن يفعل ذلك لطلب الدنيا والآخرة كن كلمو الشيء نمو بيه السمو نمو نوان يجالي اجيه نومو كمجي ينشويمي نكين جانمو أي مني جانمو ومني جي ينونو لجي موني أن يفعل ذلك إبافي إيه سولجيو إيه فيازمي جيو إيه في أوري جيو إيه في نفيانو ني فيو efe li talab ad-dunya wal akhirah li talab ad-dunya wal akhirah efe ne kana jey ne kana wasana gbile hu biane me pika me afi awre ke ka amentoni amefe buki meji buki bona fe na ba so ameshika awre fe mo biane eto ibada loje ibada awre fe mo ibada ni nyumbo jamoni si biane ekeshika mi fe mo mi ni hu efatai aya nyumbo jamo kumena ya ninu ko ta oshika mejeshan to ma haji biame no ya haji bodencho ya fi hajji shoke ni bi tehuno ya ho ni bi enwe halal ne ba wa muslims alo ba wa desa ene bekan mo kai shi mo fia mo ne ba fi na kai aka jele ye shike bale ni bi na fi solely because of nyongo bi ami no fie no kenta wasana gbegbe na shoke kenta jele hu meneji no ni le lo ya akida mi alo ni na mi zuhudu mi amekeye ne ke no ne o sole bia sole mo no sole o mo ku kawe agaka tesi ne e asole ye sika na aja ne ku ay mo ku weke e abote politics mi e ke ejazongo alo mini ale aka na ejazongo wo masha Allah pa ko na agbene keke ebo masarati ba because the next 2 years alo the next year e afa politics e ato assemblyman jo MP jo na kan ta na ba na ke sole o Solomon we ya twimi hu anyumo ni ka sole ne ba ka sole si le hu ya twimi no hu e fata ya ka chimi ni kegme na ka sole aba vote hale alo sadaka fe mo nyungbo jamo ni si bia me ne ya fe sadaka ni nyungbo jamo ne ka nyungbo ka fe sadaka
sie efata ye twimi ye o kan fi sadaka ba ka si me fi o sadaka kwa ni me ba ha mi anunya me ba wo mi agboje meniji no ni le ke ne fa dhahaba ba'd ahli al-ilm ni le ko me ke akashi ila anna amalahu mardudun ake nuchumo nyumbo sumo abafu etwale واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم في الخبر الرباني يا حديث الكرسي من النبي محمد صلى الله عليه وسلم كاكشي يقول الله تعالى توفي تو كجو وين كاكشي انا اغنى الشركاء عن الشرك انه و كنو فيانو ناك با فتان هي انه و فينا كانو فمن عمل عملا مفيامو ني با تشونو تشوموكو اشرك فيه غيري nini tumo efe ye wo shie kemoko hu fata he won efio fa ana bari'un minhu min yumon kana kan mo te fe mini ejeke ne ke hadith ne imam muslim e ma ya sahimi moko ne tunu tumo ko no tumo ne tuo e ka nyumo e wa fio nyumo ne ka fe no won efio si efe hu bona fe efe hu bona fe because la ke bana no ko yemi ye jenemi aka nyumo ka shi mini na kan no tumo la nyumo esumo na nyuma kana kan mo te hu ejeke o ka a tunu tumo ko ni nyumba jamoni aken moko fata nyumba heyemi wa ila hadha dhahaba al harith al muhasibi yana hewo ya ken kona ken wi mo ne o mala ko nato da ke mala ni al harith al muhasibi yake aka shi fi kitab ar ruaya ya ulumine ma ke nato la ke ar riaya al ruaya lajimo ne ke fa qala ke al ikhlas an turidahu bi ta'ati aka ikhlas ji twimi nchemoji ni ofie no ko because of nyumbo ka afi no boletwe obu onyongbo no an ofio wala turidu siwahu ni otawo noko kaje moko de yelle nyumbo ese to be na kana na Fatima radiyallahu anha ka sayidina Ali ameka ka shi ya Qur'an nyumbo china kan wemota bi amena mele onyafoko hyenyo hyeten se bi ameni amede ncha me beno na mbaye na meka ka shi إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا أمك إنما نطعمكم لوجه الله وون لني جاي نكونكوا في بنافين وانا تشوفيه هي نونيه لا نريد منكم جزاء وسماك وسنبا ونمكو يهي wala shukura alonye nyaba dawoshi watawoshi da watawonyo moko nyamala ka onu shilo nam wana moko mepi bia na nye wazi fe mo eton business kiame wazi fe mo wallahi no bana ga mepi je mala nji ame je kame ba ke bia ne mba himbia ne fio wa man twinto ke ma fe wazi ka aka shi ba na Qur'an alo hadithi ba ka ne wolo hawo ke wolo epo enye ka ne no twa ne ne ebomodi wolo epo den che kenkle because wolo ne kan ye ne kan yo me na me ka se ni ne Arabic fiwe wolo ni kan fata ke kesara ke domma bay shuana ke min kan le boni ni ne sana ke wi yanje mo min ke wo he ene ni le na ka so ilmu nahw wa sarf dan do banyo ni ne o kan le na kan wa amenya me kan bia ke wazi fe mo eton business o ye masala chi no ka ba ka jama o ba kai wo he keke gbala aya shenyo agbala Qur'an aya shenyo keke fe eke nyumbo kai waka ju waka maleke gbena no gashi he ne je jama ne wa nyumbo keke agaye sky bi ene wono ya se e to 50 Ghana 100 Ghana bi wo ya masala ti se kai to 150 wo ya se bi ane no chumo de chumo na mo no chumo ne nyumbo no chumo na alo je na kan si bi lenje ke fe mini e kan fe business akeke o chu na kan no chumo chu because of nyumbo tuebo wala turidu siwahu no tawo no ko yese agbena ay arriya ona ka we onu wajalo me nyoni mene eja mo na eja nyungo because of mini kro nyungo de eja no ko fatai nyungo gbe ise mo ka nyungo so mo eja nyungo na ni me nyeno le ta ojele ke wasana igbele fe ke fatai le ke jele fata nyungo hi nyungo ajo ke jemi wasani nene wariya nawani riya anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam e chano ko riya negu ne ke shirkani mono ba fi no ke no ko fata nyumo yi be amine ke akeshin akhwafu ma akhafu alaykum ash-shirk al-asghar nuni shio gbe ke hanye in sahaba ke nsa bi fi ishe gbe ake ko lenye babo te shirka mi tutu ni nye njawo shimi she won jamo gbe ni eji bibio mi she gbe hanye ake nye babo te mi
ameka mene ji shirka bibio ne ke mini aria ni oba fe no ko bona fe ni gbama de se fe mini enabo o fe ni ana ria ne ke ria na fe mo ni afe na na hie enyoni aye me ko me ke amenfe ni ana jeshani dan aye me ko ni ka menfe ni ana ame tuegbele ni shirka ni ame ke no ke fata ngoi ko kenkle me ahaduhuma kenkle no di alla yuridu bi ta'atihi illa an-nas aya me ko me ni ka amenfe no ko ni no na na efi o je no ko etawo ni gbama de se na ehimi inshallah ahale no ko kaga mala ba ha wa solemo bene ba sa egbe ke solemo ne ba sole ke bene ba aroko ke bene skills ne ba je fe tap fe ke fe bona fe ni me ka ke kai me ne le mala mini ay mo ko na ne ha sadaka fe fi sabilillah mini ye wo ye fi sabilillah ni shi ye le on le tui mi fe bona fe na fans alo fe bona fe wo se ina post na kaji bene yole mo pi ka me fe ni bi na me fi o kenkle me ji no a me fe bona fe mi ni na me hemi hye na ka ko duwa kala tashi ya bi ne wo bi la ke bo ole ake chita mo na ata ne sunna ni bo ole ake ne ke sunna ni min wo nye fe to be no ba na shegbe ake ke fe me kele ba twa mala me wen ni wo bi la ke shi mala ko lo bi la ke shi bo min wo no tun me ake ne ke lemine wo she me agbe wo no fa na efi opposite nyungo jamoni wo na me wo efi obi an nyungo wo kan nyungo wa fe o fe no ni nyungo e ka ko ba ke o ka fe o fe o ba fe no ko ga shi nyungo jamoni a chele nyungo jamo to example Christopher ne ke la mo na me la ke na me juo na me jio ba fe ko je nyungo ni tuame sha me juo me ka me fe ke hanamo ke han nyungo tawo o mi no no fie ke shegbe ma de san gbe be na efi obia na me wa fi o efi egbe ma de san yo o me IMP no na efi ofen ke gbe ma de san wa fi o wana ke bo hu le la ke ikhlas o ke tun oni ke wie mo no ba wie na ba gbe bo poden cha gbe bo ahun na ba je bo ke o ba wie an kwale ni aba gbe bo poden cha na o fe mi ni o wie ahun ni na je gbe aba gbe bo ja ba je bo wo kenkle me ne to wo yin ke ho amete me kume afama me ngbe biamina me yewalami amete me kume to Hamza biamina gbeletan asin le na fo ti mi na die etu yemi tatolete mala ekome chona ke ekome ake Allah ekome ebe ke na ne ke ni na ke obi ene na ake no mo dade ke bi ene mo dade ne mo na ne ake fipan mene me hie mene me abocho obo ake me la ilaha illallah me ke me abache mi egme ya hu na ke che mi ene me juna wa ke wa ke ma ke shi je no ko wa ke je mo ke ko ba je kai se dik ewo eno e se one mala gbe ji mo ke na wa bolo kawe wona bo to mo gbe ni wala na no be da mene wo nyungbo jamo wo ba ke wonja wo ona ga bia na afe ni bo e bo mi hye na afe una wo bo mi fu bia na bo no mi efu etomo ye ni na adab mi egbe kaji hunu na enyo na 14 days alo 15 days keke mi efu emi fu onyo we awi fe ne ba ye nyo ekpe o efi ai wenye ya wi keke mi efu no ni je nyo wote me wona metomo mi ni tina alo to na eshi eke gonshi aklonto mi ne ba fe gon o nyungo jamo mi ake noko fata nyungo hi afe nyungo jamo ni moko miefu alo moko na menhye to be ni Imam Bukhari yuwe eke mo ni jami ke mo ni kanfo mi fe pepepe ye yin ame fe ame ji pepepe ye yin mo ni kan ni ka o ebo mode o ke mo ni ka ga ka me be bi na me ba he no be e ga me fe ke pepepe ni ye yin you guys come no eke da ke bomo no kan for me fe ni o kan for me je bo mi hye won fe ni momo ni bo ho lo mo mi alo jami bo hu fe no jami shi fe enyongo yan no nyan wo energy ikhlas so manyeme wo kenkle mo jino le no fa na fi e to mi ni e to gbuma de san ana nyongo jamo be mi no ne je nyono an yurida an-nasa wa rabban nas meni je nyo hu na fi oni me ana ni je mo ni fi oria le efeni
mena le gbama de se na emi hye ka agbe no efe no nyugba na emi hye wala eche anyu ofe to mo kenkle no wo kan de no na efi o yes nyumoni kefe na agbe no efe no nyugbo gbama de se na emi hye wakilahuma muhbitu lil amal enyo na efe fiti onu chumo wada ofe nyugbo hebe mi njo o ka nyugba wo mi shi gbama de se mi njo fe ko efiti onu chumo. ونقل هذا القول الحافظ أبو نعيم في الحلية. الحافظ ابن نعيم كان كان يمون إكو يقولوا بنات لك الحلية الأولياء الحلية الأولياء يوامي عن بعض السلف كان السلف يقول إن كان السلف بما بيه ومسلم سا وكان كان سلف جنامه النبي محمد صلى الله عليه وسلم إك صحابة النبي محمد لن تتينا كاك نعم السلفي أنا لك أكشي إك فاطمة أكشي ما با مش سنبو نجاك من جي سلف كهابو هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم إك صحابة جوا بلما بكن كلبين وكوا كأجمع نمفيا مهوني إبراهيم مسه يببب في مومي نوانو بانا كم يكون شو عم ياك السلفي مكوباك السلفي جميل نونه شو جميني enye ku ine ba na islam e ko se enye o ken clan bi ase no je na chonji no mana ke salafe e ko me ameke akeshi ne ken ko fe no ko ni gbe ma de sana ni nyuma hu no emi she efiti onu chumo wastadalla ba'dhum ala dhalika aidan wa qawlihi ta'ala na meke nyuma wi mo ne bato na jana meke fe no da mo no he ni nyuma ke akeshi huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هن وك لجي الله نيك جلسه مكبن سناجا يلسه لجي الملك لجي انين مانچم يا مانچم موني ايو ولا نو فيانو نو القدوس لجي موني يچه كجا نو فيانو مي السلام لجي توينجوله المؤمن لديه يلمو المهيمن لديه بالو العزيز لدي موني يوه والي منچه الجبار لدي موني كاكي ستوبون اف ستوبون بي في ستوبون موني كاكي نوكو اليكبا لدي الله سبحانه وتعالى ne punish sale bia nimne kame eke wala yakhafu uqbaha eke mpinye ihanye pimo nana ko ekuna ni shese sanegbe ledi Allah aljabbaru moni elekpa almutakabbiru heno wolo ledi Allah ya heno womo subhanallahi amma yushrikun eche keje no fana ke fatale Allah we mi mana ke neke wiemo jinini neke aya ne wiemo jini yo mi fakama annahu takabbara an az-zawja to benin ngo ewo heno wolo ni akeshi esumo na ke mko fata ehe abaka ke he fata num he num wo heno ole heno wolo for example no wake kemi talo le ne mi esumo ni mko etami ona ga heno wo moni na nyu waji moni fi ona ka etawo na ke mko fata ehe beni ewo heno na kan no mi والولد allo abaka ka shi efo allo afole والشريك allo aka buko afata aka ajale takabbara an yaqbila amalan ashraka fihi ghayra nakano ewo he no aka obatu nu chumo ko bia me no chu nakano chumo o ke buko fata he yo jomo mi ye yo otri mi ye o fe ye muko he wo ewo he no nakano mi no ne ka shi e ke botenje ke fa huwa ta'ala akbaru lajimoni enoko ne edafeno fiano wa kabiru laji agbo wa mutakabbiru laji moni edafeno fa ne wo eno feno fiano wa qala samarqandi imam samarqandi صاحب تنبيه الغافلين كاكشي رحمه الله تعالى نمو انا لمبو ما فعله لله تعالى قبل نفيانو ني وفيو منه نفيانو نا ابافي نفيانو نا في نمو هو نمو هيو وما فعله من أجل الناس شنو فعنا بافي يجب ما هذا سانهيو رد أفون يتوانا كمو أرجعته ومثال ذلك من صلى الظهر مثلا example دي مكوني تو بابا صلي الظهر يبقى صلي وان صلي مو نجي الظهر صلي مو
وقصد أداء ما فرض الله تعالى عليه سليمان يبقى صلي نمون كابا صلي نوان يبقى صلي نمون كابا صلي أنا كن نمون تشل يبقى صلي سبوا بتوي ولكنه طول أركانها شنو بعد مشي سليمان إقبلا كشدامو إقبلامي كركوع إقبلامي كسجود إقبلامي كنمو إقبلامي وقراءتها كأجبنا قراءة نكان منا كان يسلمون مية كبلامي نك وحسن حياته من أجل الناس نبني سنة دموشي كبني كاتروكو بني سنة في إسافة ببب سي يجب ما دسان يو فأصل الصلاة مقبول سلمون نوني إباك بافيه akashi wajib ni nyumwa ni kefe nwa na efio nwe nyumwa ehe wa amma tuluhu wa husnuhu min ajli an-nas shi samu bena kan yoni ke be no gbala solemo min ke ni biye yagbama de san ewo fa ghayra maqbul no nyumwa sumo woni kan mo ke je min solemo fe no sole fe nyumwa sumo shako boleto yake shi ferila wa fi no ran lewo ba dole ekula ke ngano habo shinolo sole fe banzani لانه قصد به الناس اذا كان بمارس اوتونا مجيوي وسئل الشيخ نبي الشيخ عز الدين بن عبد السلام ابي الهكشي اما صلى فطول صلاته ابي الهك مني بعد موشي اتو ابي الهكشي اني سوليمو دنچe akafore ne ba sole aha le jomo allo aba le jomo shi aha hisamo ne sai jomo na abila ne ke solemo abila ne ke question ne ke akashi abila ka amma salla fatawala salatahu min ajli an-nas fa qala ni malaka akashi eke arju an la yuhbita amaluhu eke min soli aka ne ke mone enuchumo podenche foundation of nuchumo poden min soli akashi ekafite because e fite nuchumo podenche foundation هذا كله إذا حصل التشريك في صفة العمل ene me fia ke e fiti onu chumo bia me no ke no ko ba fata nyumo he ni o chu no ko ni nyumo ke fie mo he e fiti ona ke no chumo fa in hasala fi asl al amal ke baye no chumo e shishifamie e fiti onu chumo even no chumo shishifa den che ke e fiti no chumo shishifa di nyumo jamo shinibi no ke gbe because of gbama de san ke e fiti le obado machine o ba sole magre for example alo dhuhr o fo joma ke okay qul huwa allah ba sole shi bia me no ba sole no sha no nedu mo safu ami ona sole mo la no ya sole enyumwe wo shi ni kan mo no chake no yawo suratul hashr alo suratul baqara no gbe me su sole mo mi ona ke bia na sole mo la nyumwa ba chini kan mo lo sha nu ewo بأن صلي الفريضة من أجل الله تعالى والناس إذا ك سليمان صلي ينجو هو كجماري سنة فلا تقبل صلاته فلا تقبل صلاته من سليمان أهي لأجل التشريك في أصل العمل because نتومو شيشفان إيه شاك بنك نوكي وفتا أو نتومو شيشفان كنولي كفتا هي نولو نك نوكي فتا نوفين فين كي أسمو وكما يكون الرياء في العمل يكون في ترك العمل ونين كراتو انا بيجينو وبا مانا كاكشي وانا ولا كاكشي بني ويو اكه اوتونو توموكو شي اوفريا يميه اوتوني منا نوتومو نوتون اكه ومنله وا مسالاتي وا ومنله وا واكوتو وا اوفي جيني كوفي انيمو وا بو مسا باوي no fe agbama de sanwe ekola abawie shi kofi bona fe ni amewie alo amena bian no esane wo yu ake kofi ne nyumbo sumo no tumo no fe shagbe na je no hu pe no tumo hu e ko shi no fe hu no ho fe ria can no tumo ko no shi because of gbema de san hewo ni o fe mini o fe ria no ria no ni no to mo ne afi gbema de san hewo ona ga mi wi ake shi ene fe mam na o wi money moko ni wo bi la mi no fe jilsatul istira
no no me ko na me fe jilsatul istira no jilsatul istira na attach because bien ni imam che ni me ba boaje me na kane ke je Bukhari mi ke je Tirmidhi mi ke je Nasa'i mi wa numwa ko dagomba numwa ko ne gobi ane ne ka aso ni eje no yo wo jia mi me ko me do je na me fi ame chanchan ke do je na kan ta me no sikabasi biane ameke me ni fi ona kan sunna ntwa kan mi ne sala na chanchan bo mo keke mino na efe biane efe because of Siddiq Mahemila Mala Adams Mahemila e wefe I am ko arabi le ho efe because ke fi abaka she Mala Siddiq ma se eyin kwa na ka so ni boja mo eja mo ko efe because ke fi akele ba twa masalati yemi wo meni wo he twa afa na ka wo twa meni go twa ma me fa ma agbe afa na ga jibi ni boja mo yo benake ake sahaba akeshi amebua me na amemenya me kafiri jame ke jufu ke kristo fo ke mini fe afa ko me fakhafuhum nasi amegbe ni magabe benati na kan tana me kakeshi na keshi qad jama an-nas alaykum jumini min amekashi hasbunallahu wa ni'mal wakeel ni wajimo ni fa hawo le pedi mo ni wo ka yin efon ino ni wo ke na agbe ni wo kaeshi to be fe na te fe ka agan fe na ate fe adidopo esa me body ni ba ka enya wa mo ewa me noko esa me katale ye ameketeta ameba katale ye na edin ko mepo eta ko mi nutumo no ba shi nutumo ko because of gboma de sa ko mi mi laiwo alo noko ene hu riyani قال لفضيل بن عياض فضيل بن عياض كاكشي ترك العمل من اجل الناس الرياء ni obashi ibada ko nutumo ko no chu because of gbema de sa ko ewo aye ko fe ame ba plabu ko fe ame ba chembo ko fe neke no woni osina kan nutumo to be nke moko kawe no no woni fe jelsa to le sira mene ke fe adam se me we fe ke fe abaka she fe adam ma no eko no kawe ne fe mala ke mo ne ba fe enene shirkun e ka ko fe no o fe riya on gbalo chere shirke ni ke o fe egbema de sa ewo wala amalu min ajli an-nas shirkun ko fe o ba on mena o gajo be ni ma fe jirsatul isra de ke bi so lagbe mata shi dan ni mateshi because ake mini ka no ba fe mini no ba fe o ko ba fe bona fe bana Siddiq me na ge bia no ba ame makaranta ko ene wa shirkani wal ikhlas no ni ba jebo ye no tumi ba fe kro no di an yu'afika Allah minhuma no ba so like nyuma jebo ni bi enyo na efe mi ka shi no ko no fe because of mini gbema de san ewo ni ka fe no ko ye na mo ewo gbema de san hewo inshallah bien ni woke wo karatu ba ko yeshe enyo komito makande shu akake waji woni ne no inshallah wa maana kalami rahimahullah ta'ala mala yomna ne yena ke emini ji anna man azima ala ibadati wa tarkiha makhafatan an yaraha an-nas mito bi ko yake shi ay riyadi ko fe do ko dimbe made tena ay me ko ka me fe jeshan ni mala ke shi e ko ji ni mo ko ba fe jo ma ke shi e aja nyumbo mini eji o ya aja nyumbo alo o ba shi ni tumo ko because o shegbe ake me ba na boe fa huwa mura'in ne ke me ne eje mo ko ne fe riya li annahu taraka al-amal li ajli an-nas because e shi ni tumo e fe because of mini mo ko e ba tele no one efe me ba tele wo efe no payo wa amma law tarakaha shimoni ebashi nutumo ne ebashi ne efe li yusiluha fil khalwa because eto ni esheke nyumbo pe ni ke efe nyumbo pe na because I mo ke answer ka ni meyeje ha e shegbe akeke meyeje e ba fe ni because of gbema de san ewo e ba me ka pa kekeke ya ha yese ona ke me ne ha sadaka na kan bia me na mewo because of nyumba hewo esumo ni gboma de sako ni yaje ni eba futu etwi mi o eba me ka shije nkeke fe mi ni ha sadaka o ken ne ken wo efe because of khalwa he wo efe fa hadha mustahabbun en ko na sumun illa ja an takuna faridatun aw zakatun wajiba jamo kunna kan jamo etomo mana ke no echita ke no ko to farida to mo solemu no solione au zaka alomi ni zaka hamo do jemu ka gbeme na ne chamena solemu do ka me na we because sani wo ba no ba sole masara chimi wono e kan o heko meni ba na ka meni na
o mo ne shon Jalsatul Isra ya muko wa ene je no sana yo Jalsatul Isra ya sole mumi do ni aka ba sole nke do na ko afa Jalsatul Isra sunna ni shin ke no ni he wo no shin no wa fe mi ni bid'a o shin because of me no gbe ma design me ko aka shi me wo bi amaka obi anele mba meje alo bi anele me ko me na aka shi ete me na ma je ene ni wo sane wo yo ene no ko ne asolo le fammi sikeno ko tumo nene aw yakuna aliman alo ke oba fe ni gbe me ba na boe no ni eto e sake ha bo eto mo solemu ke zaka ke haji ke ko bi ko gbe me no gbe ma de san hin gbe ye no alo ni lojibo wa yakuna aliman aw yakuna aliman alo ni lojibo yaktadi bihi ni boe ke me nko boe wa me ke fi ojamo aye me pe ka me sole mo ko no bi amaka alo me fe no ko no bi amaka shi mi chota shi ne mini dalili wa fi on mini ji ngbe hadithi yo ngbe Qur'an yo no fio ke ba ke shi bonin ko bo malan Siddiq alo mala Adams bonin ko ne woni ken fi ona ke ne ke gbo no le ake akọ mi ke fi oni e begbe kan ke wa fe mi ni ke o fe no ko ba fe ni mena jamala ke wonu jilo bo le gbe kan to mo imam ke ba so le sunna jini yo so le mo mi ke efele no ne fi o je bona fe ni efe ni gbama de se na emi se efe na fe mi ni me ni yo se ke fe mi ni ameke kasi je shani laka wonu shilo fal jahru bil ibada fi dhalika afdal eneke o ba fe le plain ya be mi no janyo ngo ene je shani ko ya fe alola ni me ya gbo na o ya gbo no kan no aju ko me ta gbo na alo aba makaranta gbe ke bi around wa fe alo ko ke ba gbo na ke ko o ba chon be o fe nchon alola shaku no ko njo alwala sunna nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ba fe na mena ametala je amemena me sole mala ke ko bote ke ko ba nye garam ko fe takbir wallahi gbe ke bi amen ko bo yes psychology so like observational learning be no do garam ke ka amen ko bo ko ne ko ba fe ka se fe ke be no ya ruku ke be no fi ono ke o fe ni lele sunna ni o ye jomo ye me ke ashina no ke no fi ho bid'a ani o sole mo bid'a ani no o ya lo mo mi ke ashina no alo je naka malan ko ni wa he wala de Sheikh Tawfik e masala chi mi e kumasi be ko atachi no garam na mo ko e wo shu ke ba do hier na fe karatu ne ke no hier ne ke e shu ba sole na gbe na ni malan ke sunna ni je ona mo fe on tuba inna lillahi because many of Bible preaching we ka shi ni mo se shebi na ka je kotoka yo ka kotoka sole inna lillahi wa inna ilaihi raji'un she to na efe na me na bona fe ko na mo ni fe no ka shi ejawon ejaka nabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam le den je ne ka sallu fi ni'alikum nye sole aye nye shuji ami mukhalif al yahud bona fe nye to different nye ka jufu ate jufu ma wo kotoka nye wa kotoka si bia me ni muji ya kotoka asisi somojio wamojio noni wole ake muji ne fiti osole mo ya kotoka asisi balo ke kanye ke sho shiami kanye tumo yemi laga onu jilo o bia me ne kula asole id grounds agmesa me no ba no ani be ko aka makaranta bia ko na ba asole id e ame kuma be kotoka asole ame je gbani de gangan mala fo ni ame je gba me fe bona fe ni many of Bible preaching na medjo mi shenyo na me because na medjo ake ama me ka se ko Quran ka sunna na me ni ka se Quran ka sunna me ka to cancel yawa be je Bible ka janyo ngo de Bible ka janyo ngo bia ne de Bible ka janyo ngo Bible den che Bible ka len che corrupt Jeremiah chapter 8 verse 8 ke many male corrupt ora ka je no ka janyo many ka se Quran ka sunna ameji me no na na ka to cancel je no ko je afi bona fe na ewo bo mi fu alo ya bo mi hye bona fe no na ke mo ko fe ne example moko ya na ni me ko so da fo ko ke shoe sole ne aka picture ba chomi aka nko no ni so da fo e fio kawani nka maka sunna ni e ke ngba hadisi yo mo la hu e ka so ni sha ke je wolomi ni ke chonle aka anabi ni ke wo fi wo ayeme ko ke fe no ko e fe ni o na mu si je because e to na e wo bo mi fu alo ya bo mi hye bona fe no na ke ne no hu ye jeme jana la ka wonu shilo nam ene ka ba bia na won we treat mi nchemo yesani aka afi no ko enyumbo hewo na shi no tumo ko hu janyumbo hewo ona mo na shi no tumo bona afi ni me e ka bote tui mi na efe hu ye gbema de san wo na mo shi no tumo ye nyumbo hewo ke efe hu efe ye nyumbo hewo onbi ni woni esa wo tui am ye hawo aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk